Zašto predmeti od čvrstog materijala ne menjaju oblik? Zašto se tečnosti razlivaju? Zbog čega se dim nesmetano širi na sve strane? Sve što postoji u materijalnom svetu sačinjeno je od atoma, a kada se više atoma udruži, nastaju molekuli, Lego kockice materijalnog sveta. Unutar molekula atomi su vezani hemijskim vezama, kovalentnim, jonskim. Međutim, te veze nisu ključne za fizičke osobine tela. Veze između već formiranih molekula, međumolekulske veze, određuju kako će se telo ponašati. Ove veze su elektrostatičkog porekla. Pošto svaki molekul sadrži i pozitivna i negativna naelektrisanja, ona se zbog prisustva susednih molekula tako raspodele da uzrokuju pojavu privlačnih i odbojnih sila koje molekuli drže na okupu. Ove veze su znatno slabije od hemijskih veza unutar molekula. Kada telu dodajemo toplotu, molekuli stiču veću kinetičku energiju i međumolekulske sile se naprežu. Od vrednosti kinetičke energije koju su molekuli stekli zavisi da li će molekulske sile uspeti da zadrže molekule na okupu ili će molekuli uspeti da se oslobode uzajemnog zagrljaja i postanu slobodni. Čvrsto stanje postoji dok su energije veza između molekula znatno veće od energija koje su stekli molekuli usled termičkog kretanja. Molekuli tada jedino mogu da osciluju oko ravnotežnih položaja. Niti menjaju međusobnu udaljenost, niti mogu da menjaju uzajemni položaj. Otuda tela u čvrstom stanju imaju stalan oblik i stalnu zapreminu. Molekuli tečnosti imaju više slobode u kretanju, jer su energije veza između molekula uporedive sa kinetičkim energijama samih molekula usled njihovog termičkog kretanja. U unutrašnjosti tečnosti molekuli stalno raskidaju međusobne veze samo da bi istovremeno uspostavili nove sa nekim drugim susednim molekulima. Međutim, kada se nađu na površini gde sa druge strane nema više molekula tečnosti, međumolekulske sile ih vraćaju nazad, tako da tečnosti imaju stalnu zapreminu, ali promenljiv oblik. Molekuli gasova se kreću slobodno. Međumolekulske sile kod gasova se mogu zanemariti, tako da gasovi imaju moć širenja i uvek ispunjavaju celokupnu zapreminu suda u kojem se nalaze. Pogrešno je deliti supstance na čvrste, tečne ili gasovite. Agregatno stanje supstance koje mi uzimamo za neko njeno osnovno stanje zavisi od toga šta se dešava sa njenim molekulima na sobnoj temperaturi. Svaka supstanca može biti u svakom agregatnom stanju. Gvožđe može da ispari. Kiseonik može da se smrzne. Supstance koje imaju jake međumolekulske sile se duže opiru promeni agregatnog stanja, jer je njihovim molekulima potrebna velika kinetička energija da bi pokidali te veze. A kako molekuli stiču veliku kinetičku energiju? Pa dovođenjem toplote, odnosno zagrevanjem. Takve supstance moramo zagrejati do neke određene temperature kako bi molekuli uspeli da pokidaju sve međumolekulske veze. Ako sve veze pucaju na istoj temperaturi, tu temperaturu zovemo tačka topljenja. Međumolekulske sile se veoma uspešno modeliraju putem elastične opruge. Dok se molekuli nalaze na nekoj ravnotežnoj udaljenosti, međumolekulske sile između njih su ravne nuli. Kada pokušamo da ih udaljimo, javljaju se privlačne sile koje vraćaju molekule na ravnotežnu udaljenost. A kada pokušamo da ih približimo, međumolekulske sile postaju odbojne i opet vraćaju molekule na ravnotežnu udaljenost. Međusobni odnos molekula možemo prikazati putem grafika potencijalne energije koju jedan molekul ima u blizini drugog. Kada se molekul 2 nalazi na udaljenosti R0 od molekula 1, njegova potencijalna energija je minimalna i tu udaljenost nazivamo ravnotežna udaljenost. Ako pokušamo da ga približimo molekulu 1, njegova potencijalna energija naglo raste, pa se javljaju snažne odbojne sile koje ga vraćaju u ravnotežni položaj. Ako pokušamo da ga udaljimo, opet raste potencijalna energija, ali ovoga puta znatno blaže.
javljaju se privlačne sile koje ga vraćaju u ravnotežni položaj, ali samo ako se nije previše udaljio. Jer u tom slučaju molekul 2 se trajno odvaja od molekula 1. Međumolekulska veza je raskinuta. A ako se ovo desi na površini tečnosti, molekul je ispario.